Bokolia Police Station kaparlo angkang di Subay Along ihum truck kacingkoy. Ingti sanghok ani Jepon ateng ke non kebang jilang aning kanpen ke langbuku along tan nenwok longpon. Number no di polling center along BJP board committee rally ke padupon. Tarapung pen Bitinang so kacileng atowar prapjin pen selam pipon po. Karom Pini Hills time KARBI ANGLONG birta thanji bang nili rustomingling non birtang ton penar juponik tha. Lakhain koi rapon nilip MSC constituency kaparlo angkang koilamati pen kahelo kilometer cap sose number ahawar along ar koya chekloi ni phai kripli ar dap porfai crazy pen board committee rally amai ke padopon. Non malam along long polling center tin along board committee rally ame dopon bomdo. Non lom diagram polling stations pasumari polling stations lapen along kapre polling station along ta rally dopon bom. Rong rup inglong arlok hoy malom ke duara ratu maphan mati nile bahawar along polling center polling stations kadu kowe pen ingkoi rasir cap do pini number nadi polling station serial number pekrai along mai puron dit hangto pen mai cari pondo konsun bang semel hangto pen alhi patini lapen mai alam the hampondo pini labang so mai along alhi aman pen Pacitong dun nilip BJP model committee konsun bang Relief Song Teron, Executive Member Dilip Singnar, Koilamati MS Lems Konsumbang, Mohon Teron, GB Nomor Sing Teron, Lapen, Bang Haroi Sibak Armu, Citongdum. Alhi Sarpo is KARBI ANGLONG BJP District Committee, EKDC, Economics and Cell Convenor, Boson Rongpar, Kipuat Tengke. Kedamtang lockdown ahut isang ke joy pen hidup na tumapan hilang sing nongpon bonglo lapen towar RCC delong lapen prek development long golden la sinon ipong sita laam se ipacingkur anat ipaprang dun bomji apan MLA abangpu kilit ahut mesen kan sipai dun lang puta ningje ko lapen pinda don ho hem tu na tumapan hem sar nong mati ting ki joy pen ron pon bonglo kedamtang ini si election ahut ta member nanti polling center along pen nanti ong alaka long pon lo puta konjang simel hantu pen kardak alam kan konfusi mai ceka koila mati musis kero Arkoi nipai krep horni Bharatiya Janata Party Mandal Committee ahin pen patir pi ponsi KARBI ANGLONG nongnam kache thang klong langbuku alang suna long get together amai ke deng pon. Arkoi nipai krep horni BJYM Langfer Mandal Committee ahin pen KARBI ANGLONG hangbong nongnam kache thang klong langbuku alang suna long si get together amai padopon. Labang so amai along aluhi aman pen BJYM is KARBI ANGLONG District Committee amai pu Bida Singh Inki lapen BJP Langfer Mandal Committee General Secretary Noren Teron lapen Bokolia Municipal Board Chairman Sar Hem Singh Teron lapen BJMM Langfer Mandal Committee amai phi juna ki lek thipi pen chenglok kaprek man ke do obang phu bang phi atom chetong dun nang letung along pini labang so Langfer constituency pe nang letung ke bang nang letung along kumani lason Mandal ben ke bang lason do ma do nilitum aperen budi lo alang li terang sanghodo Noren Teron alang li ada BJP eklan alang Mandal Committee Tilong General Secretary ini dapat lang ukulong kibang itu lang Mandal Ladak minang ason tikang long lo la kecing singe ladak la dolong mane sikelang me chota labang so amai along BJYM is KARBI ANGLONG District Committee amai phu ingti sanghok ani Jepon ateng ke non kebang jilang aning kanpen ke langbuku along tan nenwok longpon po pusi pachini pon ke damtang matichong acheklo central government pen kapanong pon universal service obligation fund pen kedeng pon comprehensive development telecom plan along Assam pen Arunachal Pradesh aphanta
panong ponlo Assam pen ke Karbi Anglong lapen di Mahaso hini district along si pedo ponpo anparda Karbi Anglong angbong ke nongnam kachithang klong along langvuku waterfall along si labangso scheme ke deng ponpo busi Bharatiya Janata Party Yuwa Morcha is Karbi Anglong district committee amai phu inti sang hoa hin penta pangdakpon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Sir Tuleram Ronghang Lapen MP Sir Horan Singh Be Atum Niliparat Aphan Kamhan Kadin So ke do ajoine tara pung Lapen Bithilang So ka cheleng State SOPDG atwa Prabjin Pen Selam Piponpo War Kasilam ji aphan CEM Lapen MP atum kapin khata teng si Nilip BLCC chairman akhe Wilson Ronghang Patir Pipon si Dr atum aphan ponsi Tarapung ngarong humridam lasuka humridam mahud bang phoropos ose arat atum chetong dun lapen holadak medical camp sitami padopon lasila puson awar saigevan thegapot BLCC chairman akehai Wilson Ronghang aphan nilip arat duan atum churu dun lapen KASC CEM Sar Tururam Ronghang aphan lapen MP Horan Singh Be aphanta tarapung hawar arat atum ningkang sampen churu pajir dun thu Bokolia Police Station kaparlo angkag di Subay Along ihum truck kachingkoy Bokolia Police Station kaparlo di Subay Along patuwe ajo apor ihum truck AS01JC2804 kachingkoy fit Nagawa na dambo mahut lapen katewara bang kachithanpon atengki amek imek thu pen amat sila pusan chingkoy lapen katewara tumta thangkeso awelang berta kiribdun ahut ke police atumta adimalong palelelang Kardom, pini berta bang lapan se kang toniklo, lang ikbom tame, hills time Karbi Anglong, Kardom.